Taman Sakya Dina ada di Haji Salma Sopong masuk kadaya Gukina Umang Dulu tak isa kolong Reinian Ayah lupa diri Diberi isa bakti Masih kaki dia Kau masih
sepi ika umantinya umantana permenmarengko ayo lupa aduh iya gue ikuno panamaku merangko ngesasa uligi ape suragi nanjong kasasapi sugiya naga corona kanaka sabaya gau poteriru sarinde inoko dirangko mai dia dendeng desagini badau perdi monggus ni kemana to iyan ayo kasana pisang kawan jika mataya lalisa tibian mana ikan apa sabaya gau ikan naden sowi kadua ninan maka pembelum mangka ayo sungan aku mana buku pamaka berpakar di kudem panadanan tapi rai video tadi dia pambang tak pemuda kui menatakan semuanya tapi mamu takui tadi kekun dan dak pekerja saling dia kotor juga buka kata itu peserta jika mantap kiri mana yang patang kiri sasaran pamaku kenakan sabinya do ayah api pikiran sana abad perkara gelian kanakan sabaya gawung diberi makan rompak asara dia berbeli beda apa daun nian diguina di hutan kuala salsana poteri bosan kia sesungguh yang kan ayah sekiran sana tumu ongko soka juna rosalin dewan ayo
kami di kola poteri usalin je kapok kupetai ibon karena kan sabya bau gawang sa anak kesan tapi daya orang ayo kau tari dua musim Dari mana besok tuh awal kan sa mana pun sa pinenta naman. Nasa. Ano pa stop pa? Oo, yun. Aja dinigawan na si Rosalie. Salah hinosot dengan dia sila nagla. Lupa. Nanalagi ito. Kaya ano na ako. Kaya papastaw. Wah. Kaya kasabutan na itong takuan. Anakan sa bebo. Niyapit nga bebo ka na. Tatong na mapiyakap ko sa Bukiron. Jadi silakan kami ibu dan sudah kami sudah digatoy.